Kekenhun nong ile akai ki blatip kum ka Muay Thai Association of Meghalaya kan le yashimbenta ha kalumpung ile akai Senior Men and Women IFMA World Championship of Muay Thai ka Banlong ha Bangkok Thailand naduk ka South Terik haduk ka Khatlai Terik Jemang Arjar Arpulai. Habai keren bekilap Thai Kubor ha Shillong Press Club ha ka Khat Artrik Uyayong u President ka Muay Thai Association of Meghalaya uba Isun ulai thu bana Meghalaya legit saungut ki samla ki banlet shimmenta shakani ke Lumpung bat arngut ki official. Ulai thu ru bana kalyang jong sarkar jilla kalakurlar ban ai jingerap yakini ki samla banlet shimmenta shakani ki jingile akai ka Banlong ha Bangkok. Yang sumba sesen kemau yang pi mangin sinala banwan menin kolong baila phone ngai don sedeli yang ba namaria kanika apil che irung pada ai tinggal sulong mo chha WhatsApp tai yang ba dadlong ka bala wan empat lech ke press nomor ba nampak ikendu ka pi ka station tengok ngato ka biang ba te reina kaliang tunga ku presiden bat ka official menen ngelai lech ni kendu i ko sekretariat ha ka por lai cheng tinggal ikendu ngai ai biang ya tu ka apil mar khamar ku tungi te long ba nakaliang jong sport bisa unsele kat bala bathau kalan bai la airu ban tekap ba tikena kaban tikena ba pinyo ai kalan na kamta nilai chimata ya ketika world championship kam slongchen hangte po Thailand te so nang hadian kataru la bersungu i bang idon kami kita ki infrastruktur ki jile kai idon kami ki sibun ki jile kam kum ka fashion na kamta promote ya ki kena ban kentiu ya ke Muay Thai ni dang don kamru nomor bangin happen kre ba Muay Thai kala dei Olympic game Asian game mau arjar ar lasum snem kemud ka Muay Thai nila na po India nila ban yo ban simta bersan ke Asian game bat sibun ki game ki world game ki indoor game bat sibun ki game ki ba ka Muay Thai ka don ka bala klai tho teng sun ong ba na kaliang ka association ni kickbox ru ya ki India balar ki India ka don syak ta ka kata ka jile ta ka performance ka ba kila ban sei ki player ki badon ya ka sap katalan ni kermen bro hau at pra ba ka jela ki jung ru nila ban sei ya ki player na ta ban simenta ya ka Olympic ka mas longchen hapo USA dan so nong ba na kaliang jong Muay Thai ni so sorong dan pinbana la ne pindip ba ling ba ka press ki jung phi ki kot kubor bat ki media ki ba play one hang ne ban ya sngap ka e ka ba ka Muay Thai ka don ban kran la ne ban pinchai ki ba tengi don hang ne ki khna ki ba na kaliang ka Muay Thai kan le ban simenta ban mi khmat na ka United Muay Thai Association India tengi don hang ne khna saungut kini khna ki dei ki bala job na ka stia ka national tournament kulalong man hakani ha UP national tinggal syajit nang ni saungut kena kemut kita kita wele ka armature lapun syai simle busyong sai kediang ode ko under 23 sau prahaka sau prakaji kategori ni don news kembor lang meruwen tem semla menpoi nomor ba jing dia ka susi yang cuma tunjui tem semla menwan ini nyele ka under 23 sanpo ka sanpo kiji kategori ni don ni ki elite kemut kani ka armature ngidang ding cheska kemud kini ke alai kemud kamdan sesgap chu kadon betak headgear bat ki elbow ke klub ki elbow guard bat kani ka chin guard te kemud ke body lalong ke ngimdon jite chu umban kumbas ha kani ka armature tengi don ne penek bon melim ngap ban ikun ni ka above apply snam kata kadai ke ba under 40 years kani saupra keji kategori ni don ne ba edelbat yarap gendong sengi ban leksin ban kong ban simenta ka world championship ka masolong sian po Thailand state level Muay Thai championship bat ka pro kata kade hau khatsau bat khatsan mantau benai kemudian akan ka tayo ko pamta kata kade melahu ma hau apo pulai bat kata kade apo nihu dan nihu tay kade training center kade nihu kade ko balik kalong kumni nomor ba ni hapan pekre jing syai ka tournament kade shwa lai benai kababiang kabri sabunai pen kre nam tak state tournament bang nyo ban select ikna bagi ni cinta ya kana sna dan rai lumba kajing ba kidau ki bubun nomor bakalong baik bangim don ikiring tengi hapan syukuras request lani kerpa na penihu
Napan ajing thok shadu regional nang tei support ka sai sibu boti. Te jing sia ila de ban pelong na du nai puri ban pelong ban pengkre tournament nang taka nasional. Te kam dan rekam lele ngele nu te kata tournament jing pelong arsini yang hang tei ko sai thing sita kalong ni pelong nam taki sub junior baki senior kan thei bat senra. Te mentau snem ngila organize ya kan ka jing pelong nam tai kini kawai kru. Kata kawai kru ka dei ka ba menta hapo wall kumut kilale ya kan kawai kru competition. Kata kawai kru kala belong kum kui gile kai kum ki gile kai ki taekwondo ge gile kata. Yang ni kawai kru ba ka dei kawai na ka gile kai ka ba ka dei ka muay thai ni tai ka dei ka traditional ka ba barok kawai ka perthai ka burom ka ba ki dan ban athlete dan bi dan ban ta ba ka ni ka jong ka ni ka muay thai jong ta ka elim su bengi ong bengi te ngiso wan ong hadien baki kena ka bijok na ka ni ka championship menta dapat ke basyak select na state tournament championship komod ki yo menrepresent na kamta ka national ke benlong hapo organize na ka Muay Thai United Muay Thai Association India komod ke benlong hapo Chinai komod do art nrio do lai putrik ume hapo lai ya ngasuban ai kublei kamta mi government hakani government bodam kaba nilala ban yolak baki kena beli simenta ha ketiga tournament kebelong hapo Dubai hapo Abu Dhabi nadu ka Atmir Trik hadu South Trik Jun tena ketiga championship niso banong biniso serong na kaliang ka association ban wanra ayo ru ya kena mi kubrom ya kari keba pene udan hang ni ngumun layo benkur atli u bronze medal kapta kali pene melim ngap bat belasai bok harpuli te kini kena ide bolong rak nam ya ka ri jengi bat ya ka jelah bar hadian kata ngelek bentuk sen biang pat na kamta ka yut ngelek ya ka yut ngelek kemba sangut arngut ko official te ha kata tournament ke belong hapo Malaysia dari bunai gos tarik ngelak kalian bukan mam te ha kata tournament kemot ke India kayo Ndri tuli bronze bat we silver yok tau silver muya silver kedai napo ka jela ke jingi napo mekelia teng so gon ong ba idon sya kata kesap ketelen ban yele kai idon ka kata ka skill tumi ong ten ring idon kampat ka association ta ba ka korman kan nyerap nene kum kinu kilat kamtam yaki facilities kinyerap ha ka bedai bat ka jeka ban eye training bat kamtam ya kering bat ikitar ke bakum kiwei kiri ila bendon na kamtang ila bat compare pat nam ta ka world championship laring compare ya kambe kelia jungi bat kiwei ki country la ni compare wat teng India ru komun irang duna ba kamtang jelam kelia jungi kacika ila kai bahar indon dan rewala dani sei peliar yang naka jela jungi binlek benci menta sabar jungkari te ngasoba sibon ki ge bang ni sibon ngenang don kamba ting lawan banyak kendu ya i direktor betmai jok sports ngalai keren ngap sngo i kicing jong ka association te la ong nga wat dum puslai na kaliang kicing ni persiang lada keladep ka kate kicing te hapo polo gitu ka ba ele repairing renovate te di ombakin serap bang ngamam belum kebala tinggi don kam ya kering na kumta ngila ban prepare nam taki kena nam taki lek tournament prepare